Pozdrav svima ljudi, danas igramo ovaj horror mod u Minecraftu. Sad ćemo doći u moj super flat world gdje sam stakovan. I pokazat ću vam kako je sve u ovom svijetu. Evo sad, evo, ušlo nam je. Evo smo u svijetu. I ovo je se malo stakovi. Ne. Follow me. I have something for you. Nemaš, brate, nemaš. Izvinite što je bilo glasno, baš da se izvinjamo. Da li sam tu napravio da sam mogao vodi koristiti? I ovaj mod se zove jedan blok horror mod, mislim one block horror mod. Ovaj mod je ono popularan. Jeste ono dobar zašto prvi sve dobiješ za free, ono bude ti jedan blok ali ti je horror, onda ostale svetove su ti normalni, sami napraviš. Možete, meni bi se svidjelo ako mi je neko meni bio friend, mislim, Dudo na Minecraft. Evo vidite moj name tag, sad znate kako se razumem. I moj skin je ovo. Ja, za one koji su novi za kanal, moje ime je Teodor Uskoković. Ja volim igram Minecraft i Roblox. Više volim Minecraft. Volim da uvijek sam htio da pravim YouTube i evo sad sam konačno htio da pravim YouTube. Kao ubio ga sa šablom. Slash give cobblestone mi treba. Evo ga cobblestone. Evo, da imaju neki dobar blok. Ću da im stavim ovdje ovaj. Ne. I dropovat ću im ovaj. Mislim stavit ću ga ovdje. Ajmo da se da popravimo moju kuću. Slash give vrb cobblestone. Ne. Kao, ja ume. Bro, šta?
kako sam se teleportovao tamo, to nemam pojma, ali ajmo bolje da ono se teleportujemo, mislim da se ne teleportujemo, ali kako se zove ovaj da Cobblestone. Sad neću zašto ću da dobijem ovo. Ću da ovaj Cobblestone ću da popravim svoju kuću i bum, popravio sam je. Ovi shaderi koji ja imam nisu jedini. Sad neću da završim ovu, da izađem iz igre opet. Ovo je Iron Golem. Ne. Ajme ubije. Bravo. Da, ovo ti je moj loot. Ovo je moj loot. Vidite. I sad igram Minecraft. Ovaj whole mod, pa te malo da vam, ako niste znali oko ovaj mod, malo sam te da pokažem kako ovaj mod ide. I da, ovaj mod je baš dobar i možete da ga igrate, nije virus, može da se igra. I da, ovaj mod se nabavlja u CurseForge i mod ima ovaj Essential mod, taj Essential mod ti da ubaciš drugara u igru i onda možeš da igraš s njima. Aj možeš da troluješ ove delere s njima. Kao pogledaj ovoga. Ja pomislio da on će ide, on ide. Ovo je što se gučuje. Kao pogledaj ga. Gdje je? Terrible experience kinetic energy was trying to escape cartoon dweller. I kak se zove, na kraju ću vam pokazati kako se ovaj mod zove. Ako hoćete da ga zaigrate, ovaj tu se zove Iron Golem, ovaj Villager, ovaj se zove Armor Novice Villager, kao ono ni. Ali to svi znaju, tako da ne moram da kažem. Ovo su slajmovi koji znaju da ubijaju. Ako su ovakvi ne ubijaju, ali ako su ovakvi, da, gotov si ako vidiš takve. Da, meni gotova je lajtra. I sad je kraj. I sad ću vam pokažem kako ovaj mod izgleda. Doviđenja, vidimo vas malo kasnije. Evo sad ću